Gamere baro bella jo. Gamere kyo kalabo. Gamere baro bella jo. Gamere kyo kalabo. Gamere baro bella jo. Gamere baro bella jo. Gamere kyo kurini. Tana kira kura chiriyo. Kira kurini. Tana kira kura neba. Ni kyo kalabo. Gamere baro bella jo. Gamere kyo bella jo. Alright, kita juina jitwa antena duga kwa kija pian pi komanu bero pe pi due je chak mane kolo ka ene ento tina ba kom ka pian ko ngena mod dana mora ka yaga duak tal chen bod juma jui dor yu ka ene foje ken borun juma lobo tar palo ke juma lobo la kwa tv pian tit no meko melo wa ene o to wa ko bergi kayaro me mede ke timu ngoma tiwo timna ka ene long makar ka ene kono chen de gen mano watin na te ka yelo dana pa jo da tika kela yela ma diet manyo gel log ma choko twin banatie now log matin ne in metu wa kenye pier terne chota mamegi wer no win ki e yat kain mena wa gamu ko ne ka wat la pen kede doctor mamegi bana na ne karo ken pier tek wanu wanyo ta men ga chel Lok Kom Balaalo enni pete mal ngar chile gan ti ma ka dom lo che ta mamegi pier tek la bon balo kare wa chier wona te yo matie where kelga ene data ena yi bidor yu ene data siza acha ena bidor yu data ofo matak ben where nen kera yu cha kede ofo ti ana foi de twal Jimmy da foi mi na ba amor families duju magiti kan kino ajol wun wak weng mau tiga win wakan mira jak ma watin tin dong tian mario mo wallo Lok Kom Balaalo jabet mukar mo wallo Lok Kom Balaalo waneno views ma pol go berga twalo tamgi da ko ber tam mo pol madama tarro tam wono ni miro medical ken donc pitin amiro luongo mera Caesar public ene kong o yablo kun noyo lok mo lo jabet mukarmi Caesar era foi total Dr. Caesar Chae panel is what ticket ki kombere ni duju Lok Kom Balaalo da miro dok wa lokie kadi chapira ria dek mano food pe wanyang jemna mabe one actually Balalo ma wana ngi yami pat gi kit Balalo ma kombere ubiruni kong mo ko ara miro chakone gi kitala dillo tikan yang kere jami kilong Lok Kom Balaalo ni la dillo tian yang lok ni kilong aida kaka nyono darmo kel mo yubo kit ma miro no en oniang kere tampa actually bien pole dong giti tamane ni bircharo kaini Lok Kom Balaalo no ti Lok Kom Museve no ti Lok Kom Kamente no ti onywene odata chi opportunity pa jomo kenema no miro gin go chet go nyak tam gila dillo yo kiri ini no chani gigeo gio man tien lo ni dano ti ka to gi chwe chwin ikin gang ma miro no go lok tam gi ati bo da dillo but kira gi yubo kere jamine dillo bo dong ner cha o jomo ni degun jomo ni marun chi onyweno kina chule ma konye pere chwe chwin me achiel ena ye ni kita Balalo ti ka nywar kere kit me ngomwa kit magin giti welo kere ngom wel ma yot bo dan mo no chani kam fut pe gu yue bene chochot nia gimiro investors obini actually chi investors de bero yang Balalo ma wano ngey ni investor bino chielo ngomo kama miro diengo mati pi no chielo ni anda welo kanyo land management ma actually ti ka nywene ma don konye pegeni ti kelo chwe chwin joma gi bo wot bo da dillo gi bo jeme da dillo mira winyo gi chiro ka wajo ngoma la dillo mira winyo ne
Joma gi gengo gi o ni chana pego bine ene joma tigi genuine concern mono miro gi team addressing board gire board gire kuja board Museveni constitution me Uganda in 1995 nyuratini customary land pegi charo eno ngaro mone tie wayam pebe tie associated gi Acholi bino wilo 18 acres Shelo ho kadong shero Birmer Kampala kuja. Ngoma en nge ma wan po nge ni. O shelo ngoma ho wa di dua mana kono kito la dit apira wajibo da dit lo beni chani. Wa dua ma di dua ma mier jua tia dua ye gum no dong mier gi shelo. So la dit lo peti winyo lo pa chuli mo tum duju. So kibora ana tamani mier gi cho petition ni achel. Karika discussion mone tie meda nyim ma diri ma kono presidential order mone number 3 ni kono did lubo yubo ni kono yubo ni ningi a fresh petition miero chet bod la did lubo ene nonge waj me ni jeme duju miero chet bod la did lubo jeme duju miero chet bod la did lubo jeme Uganda ni duju is so centralized ma kade wa land board me district dom konye pe la deal been on almost 7 times. He actually can. Permanent secretary Melan T will Kampala Kujamot. So technocrats peke jam in Mawati dealing Kereni. Technocrats don't get none and give you only group actually monachero. Group actually money. So Chuima actually take it or local politics could know actually nge atini diangi mi achiel ka ini go in one specific place gibalo gine environment makonye peni bagin duju gingeyo gina gin go ringo gina kasongo go ringo gi kununi gingeyo ngoma madiangi romo destruction madiangi romo timone. So to me without mincing any words jamati time actually kombeni is a continuation of war ikom actually if Naramo Peramo denying in your Kuru, because Komoko is I'm not against anybody, Mati government any Giwachi Yerogi, Timongo, democracy period. Nimi no go win Dano. But what I'm saying is the same person Mayam go bino be combat, Chalo Salim Salini, Kaloni com LRA, Katimongo, Kira professor near Charawajani. Now, this is the same person more you combat take a word give a little ka wilangom actually food would be a binage camp. Narmo motigi a tea, Ginomo Maromo Timone me Chualatine Gankwan Pere, Diange Quano wing, and the same loom Chuima actually take it and a mirror deal with your benyo, Narmo Mati advising the deal with your bay. And we come and get gang work with you. Get quite a deal when you borrow mean for Banamo did really tene. Come be end the same loom in a young Balalo 88 Lego Diange. And kid you young or mono Ginagaman and Mirna Churupet Kere. Young or Magati Raho don't need me a team more. So Aramiro Gigona Merma chick ni. Yo mo me gi o pego o yo kidi ka waje loki board the deal lo ni actually miro wache ko choyo petition board the deal lo ni achel we on yang wan ma be kong mo ko the idea ni wun me ti Kampala wun me ti bunyor o wek nyang kwelo gine ni o balalo bini actually ni le balalo ne dagbe Tanzania balalo ne dagbe Rwanda waje Rwanda no timo be ma da magangi gi dagbe kunum Balalo ne dagbelo igine I kamana gin belo yeni actually miro go beri spero go beri kam go doge kam for pe ya go tiro belo ma be o gam balalo shall investor kira kema ngo ma waro tia building in Uganda akema ngo ma waro tia building in Uganda unju mo utio directly gi government ni uni atini akemo magi tia building me gengo dano pego cherko dwangi
Joma chero gine kwe bota dilo no gi yer ni. Wati ka dia wichuburia mano machi tere. Ke dia te tek ni jemitima be. Ni na machuburia nyo bine ka moj chi pobe bero twal. So ara miro gigone omega season ni. Chwe chwinche ma dit bar kamo ma donyo bar gini romo donyo ye bon gamenta ti pere. Joma chero bon gamenta ni chero mera me yubo nyinge ken. Kita niang kere meeting chokari ya de kuru ma magi gine ni. Kan in la dillo ma intention ni tima be ni. You be confused. Of course, angini jam mo ken we no gin go tio me delivery. Ngat mo unu luo jomo ni go bino presentation. Jomo ken do ko diri mo ni unu bindo jomo ndo go bino. Of course, gine tamba dan loke. So constitution me Uganda kadi en me 1995 magi te very clear. Customary land tagi charo because any gina dan owning communally. Ka ini chielo chidong darmo ke ni dingi go be ko ni ara miro mer gigone dit season ni actually miro chak show petition ni achiel me presenting bo the lead lo kalok en me presidential order kono ngo gini o gig because compensation me dingi wa for buru gibe compensation me dugo bandaro gi for buru gibe en for combination for the priority for the deal of one in do balalo emir kongi settling in chwe ma dit ma da ma da ti ling mer ke la ling le command eni enjo en magiti lo wanga men be giti di da ma chwe eni di ma ka mo pe bi be Uganda okolo ana foyo Apo de twala mera, yeah. I wad I log ma be. Donc amiru kong pui wi down ni lok ma ti I Bible ma wad ni u beru lu ti na rude yo ngar chen ma kelone Esau ngar chen ma kelone Jacob. Esau bino chi dong eno charro romero pi ulel. Ko enen kong kai ni kwa Bible pe no ni Esau come on. Piano charro romero pi ulel mo mo. Ene dong wa tie kin wa chwele bene tie jo mo ba charwa ho pi gino mo mo da ma ron mo kulel ene kong wa mer kong alun kong mer professor Kennedy Amone pian en mir wa di lo ti ni tie jo Kennedy dogerio magitiga charwa mo professor I think I'm muted. no yeah do you check tika winyine yes yeah okay good muko ko ngana miro po un dichu dano dichu matin go bini wang ki dar magitika winyu wa gi kaberu mapapa o mera siza do lo pi chwe chwin madano tikwede ana miro lo manno tutwale malupe ki wan machalo lutela bien ya chuli ti dana de makit di rom ma chel ene dan magluogi ni dogireo ma ko bino logo lok ma pat kan ko chero kamu kene logo lok ma pat chi poldano enunino chao kene giluogi ni la tuegi remo ka biro bori logo ngoma ini miro winyune ka chero dak bo dar mo kene logo ngoma giti ma miro winyune chi ada pe bodgi ya choli bene watigi daro magi luogi ni ruore nega man ene dama tiche mere ma me log bot ruot ngo ke ken ma ruot miro winyu ne ma te ka ruoro waju gin mo ke ken inde ne how di nyer inde ne how dong in lokki dong man en lokki kome man ngo ma ini log ni dong lokki kome
Kidong ma dek watigi down magi wachi gilogo gilumi doggi. Down magi logo gilumi doggi ene down ma ile mono giluongi ni traitors. Minu dong kiraj da yam ododo pa apoyo gi. Apoyo bero riak. Chilu wore mukene weng. Gin mano dar magitino. Guwachi gin nongi olo gi joma madong. Gin nongi olo gi lutiyo. Che miero gi nek mege o wengi wege o weng. Chidong joke ni wengu chero go goyo mere mege gi guneko. Go goyo wigi guneko. Go boyo mege gi ni chero onyi mere kulo. Apoyo obero rieka dada. Chi gin ma apoyo timo ene ye ochero otweyo mere oboke otweyo mere yat mocho ochero boli kulo. Oweko mine oba. Oweko wuone obene. Chi dano dong matino ene nongu biro dong ki celebration dong ni gin dong ludiro en mayam luyela tutwal mage logo tutwali. Tin nongu chero. Jono chako mero. Maro koma peto to chwingi dong yoma dada. Nyelo bino. O chako muonyo gi. O muonyo da ngara chiel madong. Dan weng nong gitigi luor ni. Yen nyelo weni dong neko gindo. Nyelo weni pedong gingi ngoma mier gin gitim. Chi apoyo bino wachi. En gitim irekija. En pe neho wone tie chi. Wone romo laro gi pero enoni. Chi gichero. Gino wona apoyo chi wona apoyo bino. Umako mere yip nyelo cho duoyo. Yip nyela duoyo mere keken. Nyelo tugi muomo ngoko jale ni pul. Ban rieko ma wona apoyo bino dikwere. Che ikinwa wan watigi jo egini duchu. Wan kombedi ni watigi jo madogi areo. Wan kombedi ni watigi ruori neha. Wan kombedi ni watigi jo magilogo lumi dogi. Dok wan kombedi ni watigi jo magicharo megi gyo. Gimiro charo gyo. Chi tialoke ni wan non kombedi ni miro wa defining. Kira muono wayo ni we should stand up to be counted. Ni wan wabin, wan po wadig ngari mo. Wan po wadig benegamente mo. Wan wa miro lok adani. Ngom wa la wuo po lwenyo bedi ye. Ngom wa jo mago bedi lwenyo la wuo ni. Gina ye peromo dugo ni gen gibino don ka bedi ngom wani. Enu ni walogo yegi lok ada. Walogo yegi lok ma chunywa tima chwe. Ni jo mago bedi lwenyo la wuo. Gina don kombeti. Mag lwenyo enu no kwanyo jemi wengi chingwa. O kwanyo digi wako. O kwanyo digi wako. Unego lutero wa. Gina don kombeti kitika dugo ni ngom wa don tituolo. Ngom wati tuolo pingo. Pien die wadong ki kwanyo. Ngom wati tuolo pingo. Pien diegi wadong paka. Ngom wati tuolo pingo. Pien wati de chan lutiena wobe dong ki tiegi mercher merka mweji piri town. Chi wan miru wabin me wajilaka dani wan chunywa peyom. Miru gin ma cher ni wan machalo lutero magi agi Acholi miru we should stand up to be counted. Me wajilaka tini enini petwere enini pada gin ma unuti timoneni gin marach. Madigi ma bikala yela. Rwanda ikare chani Tutsi go bedu ka dio Hutus ma
Utus dong pedong giloro. Gin enoni mwaga piera bungwen wi angwen o much madano to ye it led to genocide. Yam ikar pa Belgian rule, Rwandese go age Rwanda, go age Burundi, mechero i Democratic Republic of Congo. Ike kabemadon komberigiloni Banyamulenge. Jone go chero kuno, gubir ka diodano, gubir ka timutima renyi, kombeni ni don, gitika riemugi, and it has led to a conflict mape ending. Kombeni watiki Banyamulenge rebels, magilunge ni M23. Ma Eastern Democratic Republic of Congo, Peromogin. There's just no way Mama Gengiromobiru in peace. Chi wandong wadeno chan romo di join. Wanda mir dok bacha kumbiri ni wan la wo po lwenyo beru gangwa. Mando wando mir wa dok bacha lwenyo kumbalalu. Wanu wa olo. Kidong lo kama gire ni. Miro wan wanen ngoma wan waramo timu ne. Man piere te hadeda. Pien miro dom po ben merka lok di chwingi da. Wan miro wabeto kama leng me wajuni. Lutela wa miro kompetigu katio kama leng to be counted. In Machalo member of parliament. In Machalo ward. In Machalo latela moke ken from LC1 to LC councillors egni duchu dano wen mir go bingo wat ka kwene matam giti ye ka chungo giti kwene lok eni dano duju do tell a duju from LC1 from road query from Rudy Jomagiti Machalo chairman me kara dano duju mir go bin to stand up to be counted miru machel Mario NNA, 1 year wa bed mawatika documenting. Kit gin mo ken matika time. Miro ge chopi. Yen eni ni NNA bi konywa. Ni miro wa documenting. Kit gin mo ken matiti me. Renyi mo ken matiti me. Lok mo ken manger motika lok ne. Work wa building up record madigi ma bi konywan. Eni ni pirata hadeda. Ni miro wa tim kuma. Tien ka po wa tim kumero wan po e beru mabe. Kidong loka ma gire enani. Lutela wa in kumbedi ni in romber mani initi mabe. Ento in peram beru mabe in Keni. You will not enjoy it. In Keni ni initi mabe. You will not enjoy it. Dano beru mabe kilu wodgi. Ka initigi dan ma beru mabe ngetu beru mabe unduchu. Ye be beru enone romo kilu yom chwin. In karibe tie ma initigi tuon Mercedes Benz mo ikom dogang mo madano weng kadwa lela pa romo genene. Mercedes Benz ni mer no tima jalu deo nono. No po kanyo ngarimo chi wan machalo lutela miro wakati kama leng me wachi kidwana chel me wajeneni git enini pada kawundo meti wandong wabed gichan wekwar wabed gichan chen no walo ada bod gamente Pien engine madong kombedi ni gamente tika tikwere eneni wandong dogwado kareho lebwado kareho dano tie magichero ni wan wamero Balalo betie dano tie magichero ni eni ni pake chi dogwado kareho la did o min la did logo chero bero bede ya Acholi ni rip Mano tiyo chene gigunia me wilo dano.
ba enini lo kada chele gi woro kwede gi gunia me wilo dana kachoke duju ma enti gi kachoke ni na chira che no biru gi kachoke maroma de hangwena bit madano igini duju wengi duogi gicha chingi chende enini tumo chendo ngamwa nono paka luten wadong kaka ma wabi gwako gi ye pake jo kene tie magi rom charo gi bedo kamu kene ento dulwa dul dano wa ya chudi kaka mo ma miero gen go do ye pake ti dong ma giri aramero wachi chikti on our side chik tie kama leng manyuruni ngom mete kwaro ngom pa kwaro ngarimo baka maromo charo ne da bene wano miru wa chung kenyu ma me wajo ni ngarimo ke ken peromo biru ni ene chelo ngom pa kwaro pien chek pa ye anda tam ni kongan mirana dikan ana poyo undichu ana poyo dan diji magitika winyo ana poyo Apo de twal professor I do ma leng de twal Lady Grace mi ro med lore comme professor o miuni ano pa be me lo akara apoya pa da me lo apoya okay adon amir mi kar ki mego don kon we go po ba ka kara gira tamo an actual focha ma dit put down a wing bur hunni en lo tina mo be ki ka chili ta pa luoni actual mot botu ki actual mot bot lu nen wing ma gitila nen wa ki foch ma dit dong atam mir pa lok ki pol lok dong si jagin ki profeta lok ma pe jo tutual kita dakta gere si profesa wati Lutela wa kipaji kuja ena ye joma wa geno gi magena ye wigi dana wen kipaji rodi donc ko na ki lega na ma dit lutene wun rodi wen ma ya choli win ma be ki lutela kita na ne professor wa chaka kite RC1 o kere wa malo kuja ni wun du wen lutela o riddu ka chiel o chumpi lobo wu o chumpi kaka wu o chumbe pelotin wu manyin a wunyu lok ma be ni chiptie ma yi pe ye ni ngak mo che ka wilo ngom pa kwar ngare moni chi kito ki tiga lok ni ki cho do ki chak cho ko petition ni achele ba unu ka ha wen u be pin chak wa ke bolu te der gucho do ka ha wen gucho ngo ma gin ti ke twingi pe o wet tiende o ti ke du pe o wet tiende bal lu pe o wet tiende bal ko wa ul kilwen lu ti ma gi nyala gi ma lwen I wi lwen gu cha ngwet ma gi ti I don ko mber gi ti mwa pia ngwen en la lwen ya chele ti ina nga mai do ni lo me kwer ka ha chel ke ken me ti pe ka ha chel ken ha la dib lo gu nyeme la dib lo ko ter ma bir ki gulu ba pien gi ne do ma raj yang wan wen wo poye wa ama tiga loki bere ana beru la isai pala dirlo metela muno put entimo be choko wan wen kari nga muti ngo no choko mon wen tikati ma be ada ento do karka kuro lutela wek beru lo dogario nyola doge ki la nyorwori nega kira professor walen uchung kwang pe ka wulo tene unen kita chulu den ki chan mwit wana ka yang kongi wa orio ka char boro ku jaga wa orio wen wa kam yer wa bete ya
eni be pia daro pe daro covering put ki ki do ki chao ni mi do ki riem wa ki ngom wani ki ter wa kwene daro to pe to du juba daro o lo dong in ka ngom pe mi ki pe che ka chier du gola pa jimu kene win ko wa ma ko bo ru lu tela ruri du juma ko mer gi tiga chung pe ngom pa chuli anata ma puwe wutu twal uri dogu ka chelu lok pe ngom wek lu tiang wo bi ko ma be wek wan ni wen ma put wan wa tuole wa tika ma leng wa ko ni be wa bet ma be po ka pe win lok pa jo ka mo kene mo balun chi am lok pa lu tiang rio cha ma gu lok ni lok ma be jo to twal anda ti mer ka goyo chelo tuola ibu pori ibe ba olo na waja puwe rudi wen ma gi tiga chung pe ngom pa chuli puwe wutu twal umete kitit mute matemo nene ana giko kakanya poi dan wen Poi me to twal da poi duan meleng mai ni twal le bot rudi amir wongo o min wa Paul Kilama man bikati tam me gwoke kiluro Paul poi mina kare me lok en mapiate to twal mamon was an existential question rom ki matter of life and death pe wan machalo kara donc kon wa chak ne tewu chen manok kidmal lobo Uganda chak balekere ke wajini rech ko top ki tungwie ka don bini kome rech enu chak top ki tungwie pado o destroying leadership in the country completely system magati ukere at the national level roma ki system magati ga tikere kumbere actually la bolla tieni term limit ke welu dana wela ki kwa term limit ki bayo kano nene term limit peke ba ono kono loja chonya ne dogir ngene doctor pe that is not enough kita mo wajini age limit bi ki kwa ki bayo neuro leadership deficit dano magitie Uganda okong to begin with when leadership modong peke for me and my stomach and I don't leb magen dong ti kere and to in petro bero in Kenya ki yom chin mano neighbors ni weng tika neno chan rom chalo ka ota neighbor ni tika wang in bero ni teka mega tit se pebe yen paro nung kita yang uri ma chon chane la piro twaro kwanyo mere gimo tok mach ma chiel si boli wi megi bene in bene megi wango ene ye wero kumberi gamere ne bene tek pian ni upoko dano o juman tamne haka ginen ka kama nyogi tiane ko ya men pe bal wan pe ye mo ko bene gi celebrating to pa kakamoni and la kudi leadership in Uganda petika moving machalu lowa chiel kite lo mo kane ka problem money tie inano dan wen ti ama luju ka solving problem yenun and bene lok me welo dana wela ni and he were bena land reform maki kelo ni land reform pole ke kelo specifically pe mayo ngom mai tung north botwa tutale actually and he were lok me land ke berga lok na ta chi put what take a check ma wajani customary land pe charte pe bena wille donc kai na tem pagamente part ka o actually check in pagelo pingo gamende po cheru back to and fro iteso ilonye West Nile pingo actually has been number one target ma Johnny donye ke ma bene pia go donye ke ono dong actually ti number one target ma megi mukene ne kicheru mere ento nyeko ne ki kwa chunye ti ogure ko actually piu kaka mukene ma ngetwa chalo mari melwen kedwa
kormoja me binga ne ko dani ya chuli meno bene duju jim maki gamete tika yubone mamonya bene ti behind joni yenuni muko gina dong en tika konyo gitu 12 pen la kurilwenyen ma tika financing i north ni ene kumbero wego gamete tek pen ni kan north to ngini kita kumbere ni be igimada mi kare gibiri ke la bolet ludir kormoja tika balo karge lo me kwalo diang mage kwalo ni yero ni pegi moma mi no ludir kormoja kage tike lo tela mati ku kadie chingi gina mi no ludir kormoja wat kil kormo jong ni nemba lu kuo matika kwalo goldi ene wan oriemge kilu dugo kila tayaro ki gimone man lo kwal gold timeri a ball morto kuja en to kitia balo kare gi me chero ne ka kwalo mere dia yan meno nyur tela pura tika ti Lok Kom tela ba ma dong tino wa Uganda to ngi ni dong bien mu kana matie ba mir kinyang Lok ni Balalo ni eni ma ga ni Balalo ni jone wa ke kwena wange atini kagani ino ni peti kagamo magelone Balalo mere lo kwat lo lak ata Europe kan wati ki jomagelone gypsies gen bele lak ata kiti ino ni ni from Romania or wherever Marbury tents okay ki Balalo ni eni ma ki kamuge gama jone pego ringini ki bien Uganda nyo pe pega mo muriemo ki kuya ki gamuge gama lo lodge lo ba yo gamuge me bien weki iket gi ki ma ngom pachulio ka ini penye ki menu Balalo ento do pachile chel wajni apoyo ka oneno apoyo weri la wodgi utimo gimo marach apoyo bi wajni menu wan ko menu jopo banyo munyegi wan jopa yoji ene kombere ni nyanko le tika timeni jenini Balalo kono ngogini itika taking cover ikom Lok me Balalo ni ento they are one and the same thing Lok bene gite another side of the same coin kita mon waju kadeni chi ni la bon toyer ma ke state house la bon toyer ma ke yankole inno pe romo timu gin ma gitika timne Uganda pengo pe ko timi Tanzania Dok kan ini nyingi rachol le kok jima pero ma kita winyo la wora chero waju dakta waju ni pero ma gu kelu Eastern DRC gu chero ma chalo refugees chi pero ma kumberi itika kelne Eastern Congo ti pero ma raj ma pawache meno pebene kel joni ni gankulu so jomatika wachani gen Balalo kono giberi mabe ke Balalo peki ngeyu adogi ne nyim kita nyime beber kari kama raj ma pawacha pebene good jikolo with kita mon waje with a long pole mier ku dok tugi gen lobu gitiegi ngi kama ge kelugi Uganda is totally illegal pieni perom chi kelu Karamo from another country, lobo international law, lobo movement of people, migration, padano pa refugees, pake kelu ki joni yenuni, maka woro kelu doko ni, winye part mada wilobo. Ene ma mira anene wajeni lugene jomo kwano chik, magena chuli ko malo Lok ene ki mede kera nyim chetwa international court PN jim makiteme komachuli specifically did lo karamo ke can actually have been target number 1 in Uganda kong me kong ke kerachuli what they call IDP down cheruye voluntarily pe government actually IDP gunpoint kake chueli gunpoint meno rom ki pa itila concentration camp and it is the right word one kiterwe concentration camp la bongo ma in breach of international law. Kidong, jim mukana makitemi koma chuli,
Manyura tini gamente, one ti target pa gamente, against international law. Pen international law keroni obligation te kom gamente me protecting citizens me lobo money when maka ene case mo in 1924 case me Palestine te international law failure to protect. Donc look in Uganda government failing to protect actually again and take a luenyi kom actually even worse. So la bole IDP nodding disease Uganda uteme ya chuli again ubino nining hepatitis B tiben ka time bottle again poison sachet alcohol magabera charna ya chuli pima ka chok piare o kon gimon duju kino ati ki pimu gini inoni laboratory ma wako USA kino ni inoni chemical tea MRI mane ko down okay salt kong ber ba charya chuli kong ber ma duju poison tea donc jim ma wan ber ka chamone unfortunately be dok gumaraj lo nek wani ene no kuber ga petro down ma ti IDP camp pe wa ngi gena ngoma down cham camp gena ben supplying cham jim ni the sum total kada mon waj kan ni jim ma ketemi komwa any dong my ngom is kita iti la waj kan ni the final solution and I don't the end of, the last stage of genocide and my ngom wo chi lu tele ma ngi yu check ma international law ma tiki experience UN ma wa ngi atini at least ngi rio ma romo pegule ale ko kati wo we look at the medical nyim kinen kit metero kezwa anyim piani la bolle ti pol ma we lobo mo kane ti cerco ti poco giro cencha bolo Lok Kom Yugoslavia comunity lobo bichel mo papa pik la kuritemi inni piani Serbia ma no gilong ne kumbere gilong ne gana no gimero long ne Greater Serbia gimero mo nyolobo mo kane ne only weng makaka mo kane mai gana the former Yugoslavia no don pege beru ki don mo ti ukelo yelo en ma pol ma wonu ngai ban story ni o wego kumbere ni lobo out of Yugoslavia bien lobo bichel abero na don Kosovo lok gi putie in the balance kitiga nano ne ana what you chenchane ni ana Bosnia Herzegovina ki gena Croatia karo ki Croatia ka chere Bosnia Herzegovina kide in the last 10 years alors que di jomo kana gi mini history uteme well kin lo bu pokani case of a part the government has failed to protect us. Not only that, government take a lwenyi komwa one thing one no piani lances me will do ke will me protecting yourself tip thing government chika government and tika lwenyi kumu one thing uno komero na kita gina tika teme between Israel and Palestine. Israel tiki luduko tiki state pa megi gramo will luduko jemi lwenyi Palestine pe tiki yo me no luduko jemi lwenyi. So ni lego lo tele ma wan bot wa actually ma angeyu gen guk malo we kenen case ni kichet wa pen case me court mo Uganda chencha wa be strong institutions court mo Uganda mo petie pen jemene wen tata ne oblique wa ni jemene wen ngara chele ti jemi wen ngara chele ti ben court mo Uganda ngara chele ben kwani shene gunia ka poko ke lo kane ka poko ke balalo lo do ko ben ene poko ke balalo institution mo pete Uganda make it wajiti independent of the state of the state house so look any lo de international law onen ka pa watiki down maromo one igini wa woko ni watoro romo joku chente wa kiki nongi wa pleader ma nyeo yet wiloboni wa case wakite anyim
Atam ma pol peka. Tama Apo ito tuwala dit kilama tama ini kero. Dong wabi donyi interlude mananok amiro luongo mera Jimmy we ko ketu wa kong chel mogo pien ka wo lo ong wa tamani gwang wa tilo gino mo mapitet game. Sinong Jimmy in ko ket kong chel kong. Duan na kero ping sorry better to that John Balalo do you now put po cherry talir ka ene yin mate wa kan tama me wa mero ne ne bene kom lo mate ene angya jo kan tiene ya wati ka lo me lo kan wa mero winyo tam me solution ngo mer ke don ko bene so e ko ngi talir abidu kan chi wa na ngo mate pe ko be ken ne bere ga sharing jo kan ko no nge ken men wen wa ko nyaw tam ka cher dan po ko be ken wa du na kre. Hundreds of cattle keepers, commonly known as Balalo, who are believed to have come from the central Uganda, parts of DR Congo and Rwanda, have defied the presidential directive and continued to operate in the northern region, nearly 2 months after the president directed a stop to the vice. The cattle keepers are scattered within different locations in northern region, grazing thousands of longhorned cattle, and are mainly seen within the areas of Okidi and Pabo sub-counties in Amuru district, Patiko, Palaro and Owalo sub-counties in Gulu district, as well as Lamor, Kitgum and Padel districts. The herdsmen have been accused of fueling land conflicts, abating security and criminal activities, immoralities, malicious destruction on crops of the native people, causing domestic violence as well as land grabbing. Locals and leaders in those areas say that animals stray in their crop gardens, stamp on their crops and eat them up, and some allege that these herdsmen were spotted with guns and are involved in the destruction of forests and its products. Community has raised very serious concerns about how the Balalo are affecting their family life. That is cultural genocide. The Acholi people are very hospitable people. They have welcomed you as brothers, as sisters, as Ugandans. But you've misused their trust. Do not provoke anger from the community. We have had allegations. I have some videos. Mr. RDC, I will give you the videos. Some of you have guns. Me, I have the videos myself. Some of you have guns. It is not a rumor. I have the videos myself. Who is arming these people, Mr. RDC? We need to know. However, the herdsmen are instead trading blame on their employees, who they accuse of negligence, yet they are natives of those areas. They denied allegations of being nomads, but rather explained that they are an organized group of grazers who should be allowed to operate without interference. Because some bought the land from the community, some are renting. I hope that if somebody got his money paid to the local community or the families, I think the government should also help that person should help that person to recover his money, maybe if they decide to send him away, because he has already paid his money and is also Ugandan. And I'm asking the government to handle this issue with care, because we are all Ugandans. I hope even every tribe is staying, all tribes stay in different parts of Uganda. So if Balalo are here, I think if those ones that have complied with the government orders, I think they should stay. I'm sincerely sorry for some of the mistakes, most especially by our herdsmen, not as the cattle owners who come here as farming investors to fatten and sell, because we are not nomads as the president was briefed. We rent land or we buy land. So the mistakes of our herdsmen, we are sincerely sorry. People, we need to behave so that I informed the regional police commander, we need community policing sensitization, so that first of all, our team, mostly our herdsmen or our farm managers, can first understand the penal code, to know that if they agreed to do cattle keeping,
they should do that. If not, they should be charged of negligence of duty before us, the owners, who have no problem at all. The Gulu district leaders, headed by the RDC and LC5 chairperson, say that they have ordered these herdsmen to vacate the area within 4 days or be evicted forcefully. There are those who entered here illegally, and that one is in the executive order. Two, there are those who have not fenced their land. It is equally in the executive order, and they don't have the water. Sadly, the 190 have categorically told us that they have been suffering. They have been suffering because of the presence of some of the Balalo, because their animals trample their food crops, hence bringing food insecurity. So I would like to thank His Excellency the President of this country, General Yoweri Kaguta Museveni, for the strategic guidance he has offered us on the issues of the Balalo. I've now directed them. Today is actually our first step to see that all those Balalos who entered the district illegally must be exited. And I'm happy that the community have been raising their concern to my attention, and the meeting has been very fruitful, and I have directed, as per presidential directive, that we are giving these people who entered the district illegally only 4 days. And those ones who meet the presidential directives requirements, they are going to remain. While those ones who came illegally without any documentation, we have given them only 4 days. Sort of that, Division Commander is ready to give us soldiers to see that we conduct serious operation. I want to thank you, RDC. Now, Dr. Bori, I thought of me sharing again, pian long muka tika winya ki bot balalo ni gene komge and winya long muka ki bot hotel ma mego ma wangeo ki beneti ngoma professor wana nen ne wakaruga wang record on kom kuberi kache nen pengeo church pengeo gen ket chel go chel nyo luong ngar me kan ma tigen ubino market video ket ngagani kaka gwaone pege chwal gi mukano bin tung boru wangeo ka gwaone gen be konyo wa yanyim makache wa gwa record ket woro lok mekin gang lo telo mek wani tama mek magide nyor ne ben ko wa ker record digi ma penye ki dogi pen ne bo ma no miete now atamane wanena er manna pa winyo gi board gi bana chiwa winyo ngomol telo mo kan tiga waine an wo mere gi kelo tampa lo telo mo kan gi tampa lo ken gang ki tampa balalo en bana wa kwano wa bero wa ngeo ngoma tie but tama mega wana choli containing o kachu megwa o mer ne ke discuss matie data adwa ko tal boden for matek Jimmy pi chol mai ni nyur madak bene wa wan yang gina ngoma tikati me donc amiro miu kar ke panelist ma pia gulo amiro chaka kon keyboard pass ka gwang ni tie ke gene ala gammo Amor dano weng magitiga winya wa mor panelist bena ana pegi la gamma maduong ento kita wanano kere la dir logo en ni neno bino dongi ni Acholi wachon ti ginen ni kita dana der mago logo ni gila dir pol gi gena yana wajani kongdong ki tutte mete argumente en ni kot piani gene do ka gene ka kar do racho dong piane lo tiano ma dire maya gi bedo en logo ni go be beru kwere ka ngom wa ke kwanyo ginero ne omer woneno ma pierte apoyo Poi Pascal Joyce abiro bore ata apoyo total ata matiga winye bana yeah ana foye un weng panelist foye un jo ma logo ni weng lok ma bejo total ma obero ka logo ne donc bene gimo ma pol total ma ramo gamane total kenyo petie ento gin ma miero wene ke kan ena yene lok ma
professor wajani lok me documentation mir gene ma be ma jimi bene oguri yene gidong lok mo kana ma miro chwa ne era lok pa sisa public bene ma era pero wachi petition mir ge cho pien jimi igoni ka ge chwe wen mir ki documenting pin wek di ma jo kon ko down gido a chwa bene lok pala dir pol ma era lok jimi ene ka wan wa yele ke la penya pin to beter wa kamo mir wonero ni kichwala lok ena nyim do en wilobo ye wa wilobo kong dong guchung ie nge wa pian kai kom lo ati ki kom ne lok me balalo ene ni balalo kong ma chiel pingo gu bino lo bachuli gu bino ni enano gidong gin mo kera ma pier tek ma dong lo wen balalo lo wot ge gitie pingo pe gite gi kunu kom gi lo wot ge tie ni pingo gi tio ge kele gi achuli ti egoni du wen dana dong ngeo gen bene ge ngeo ento ka wan waling ge tamane wan to wan yang jemi en wan yang ti o mier ge choi petition ge duok doko chien bor la dir lo ni this is ngoma wan yang ni tikatime dok wan dong ku wati ge ngeji ini ngeo lok en mabe lok ma eno chero lok bene e gene choj ma eno choi la wo ma pan yang ka wan ju mo kan wan na eno choi we en bene pe chwa ka ber pa balalo ikim dano ka dong ene yie ko mene en pe chwa ka ber pa balalo ikim dano especially jo ma ge pero cham wan ma chala chuli wana gwo le pitien lo kene me gwo gang me nyom me achara me gang kwan me konyo gang kwan nyo per mo poro wan pe watin nomadics ento nyang ko le pege pur cham gen ge maru chak en ka rio mati ke cham kom diange kwo ge wen ti kom diang ki pingo ge kel bot ju mage ti ga pur cham ena e woni wen petition ma mer ge cho ge penyo mer ge ket ge chet ge presenting kwen bala dir me bene magi nyang era ti ni lok eni community ka cham wi wana chuli wan po wa mer lwen pien lwen cha ka we kar pa min o kere we kar en macha en la dir lo kwa ngi lo ni o kere pa kongi wa kom beri en wana ti pero atam ni wana chuli po wa chwa lo me lwen en to gen matiga time lo ba chulu mier ge presenting wa wek lu ma wa nge jo me human rights go nge we ge nen kir yo ngo ma ge ram te ke jim mo kere ma no ge choye ge pin ma no chiek ti ga wa ne ni ngom kwar pe ge char ne jim ini we ge filing gen ge ker ka che ina no ge dong lo ka mo kere ma mer wa ne wi ena ye ne lu diro kong dong go be pin lu diro cultural leaders o li wen gi ruodi o gi wen gi lu tela o li wen ka chiel gi lu diro moñ ma megwa pian wan fur wen lu tela chuli kongi non kar dong gi bedo ka chiel ka ngaro mo ni tiga timo gin maraj gi tugi chimo wa e nyim kaka wek ero ngeni wana ngi gin ma enti tielo miero joko ana tamni ka jimi in bitime naming and shaming in nyim down pepe no ge terni akon borgament ge keli chi ta chuli gang fa chuli weri ginen kiryo ngoma wan waramo medical ana ngiri tielu tela mu ken magiti doctor madon magi luor bene komgi don kar mu ken no ge luoro timo jim mu ken piano giti tokge ento miergen go ngene wan machala chuli wan po babe kwergi mono rutia ma megwa ento in kai cher kamoni kumi ngenda buotie pe chir la mia wang nge kumi dok kagani in pe bi ramo bolo ne waka enano kagani pe ramo char ne waka kat in bedi luo jima in timo kuno pianga de dana ne rutia eno weng magiti dok tiji lu diro ma megwa magiti dok tiji giti gi luoro bak ben gi luor lo da kombere e oni ben wan yang ento o mier gen go ngati ni monu je mu kere o mier ma chal gen ka ge ngeni dire ma ya kar ene pa jo eno tumo li we o kar gen gi lu tiano ge bi ber kwen ka gen gi tiga ber kete ene o mier kid yo motie ka ge lo pe do jo mono dok chen go wa wan wa tiga ber ma be gi balalo wan ko ti ma ber ma be balalo gen lo lek dien wan lo pu lu pu gi lo lek dien pe gram ber ka chen pien dien be balo chamo
ki dong gin mo kena ma raj lo wen dia ngom ma ken ma giti ye go balo ngom pe che ko cham gi dong pe ma raj ma dir dong ma do kar dong ma lo wen era ye lokum to yen ma gi to yen o wen gi ya chuli ni ba lo do be biro chama jimo li wen chi dong wa ko ni ni me go du wen ni jimo mer gi cho gi chwala nyim o kelo ko the climate change cham pe ti ga che ching down yen ko be gi to li wen kor pe ka chwe ngom pa dan ge kwanyo dan ti ga la ta dong dan ti ga ria ta kin pe ko chake ko yang pe ya chuli ko ma reju ma don ma nekti ye duju wen ni anywera ene era no ti ga bino gi don gi mo keno mer ge cho pe ma per te ani balalo gu no mo do gi kwen ka lu te na chuli mo gu cha ber ko gi mo do gi beter ge kera balalo ma pe gi ti ga ne ko gi pian gi ti gi mo do ne chi lok ene wen gi cho petition en ge chwal ba la dir ni la dir nge tiene joni wen ti gi mo do il mo chan la tela ma megwa joni ma tigi mo dugo ni ngoma ko wir plan ngoma ini tie me kwany mo dugo ni chinge wan po mier balalo be endo plan ngoma ini tie kwere me kwanyo mo dugo gi ching balalo pien petie ka mo i Uganda ma tigi mo dugo chinge mo pat gi lo mo gi police gi prisons pingo gen gi yege wan ngeo riego ngoma gen gi tie ento mier ben wa ne ku wane wan po wan yang gini pingo gi penye po wan yang eno ngeo wek jemi ene ni odujo we be documented pin magi chwala en gi chwala nyim digi mayane lo mu ken magi bi biro gi bi ne ada jono no ko gi tiati jemi mano be ga tema jemi ne no man jemi mano be ga tema chi jemi egune mier gi ne gi chwa gi opin gi dong lu tela mier gu non kar me ber pin gi be pin gi cher gi dwana chel lok man me ruor ne ga no mier gi ko kai no ne jemi ne tek ma kumi kirwan jo kan wa mai ko mane we po chero chu nyen dano ma kumi kade no ni petwero meno era ilega na ma anati kwede eno ke kan gi mo kan ma ana roma wa ma pol de 12 pe ina na po mer po mi kar Apo twal Joyce amir mi kar ki la menwa Robina akai ramu gamulo Be adit Dr. Ke host Jimmy opo neni me dugu kenwa ngene beru pepe kar malaj kera na me rose waje wa mije in ma tek twal che wo po neni kidong panelist mo kana dujo po nana wo po mi kar wo me bieno tin me lo ma per tek lokene lok ma miero wonenu la bon kiniga chwinywa mier wanenu ma chwiny dano pie mier mung betie kom tich mano gitiga tiyo ne kipajo lutela ma megwa ruom ma par duju wuna ya nyim pa kaka wuna ya nyim pa chuli kat bed ni utamu ni chiene tiye gitiga chamo ne ento utiga kwenye buu bene pile tinu pien kar wo birom wun bene bitoko eno no buu ma wunu kwenye ene anyim palotin wo bibere tiye chol piny makubere wunu tiga yubnene tutwale barlo tela makubere chalo MPs ma tiye mage chulo chene de dog gi tiga cham mer ke ken pege romo loko gi mo gin ma tiye makubere tiga kelane ma tiga nego wana chuli mo chaka wanaka yam ino ngara mono loko toke gin ma ana mero wanyane ne kit manen me goroso loko ne do teno mo kana gi nywalo gi kar ma ngwejo no tie kar ba kon nyoma gi kwanya gi gamente ena lutini ma kobe gi tilo nyodo gudon lwen gudon chan gin ma gi nge ena yine akonye ni ning wek ana bed maber chilo diro ma wunu tie ma chon mono do no ngeo kumu mano put pege kwanya gamente ko ma wunu karo gi ye kar mano kwere wuno tie magi jo magi tigi gen jo magi tigi woro ngo ma wunu kwanyo ki kwone enone ma ko bede tiero kaka tiga loyo wunu gen mo mer wanenu
plan ene me kwanyo wan Acholi ro ke lobo uchaha wachon daga ke kwanyo gamanda anwa lo kan po daga no kar mo karanga jalo mon mage kelo gi tutwale borwa kuja jumu no tike tuo ni wen me infecting dano wak dano chak to waka Acholi to karma ene ge no ne putie ke kwanyo mien wakon gi twale lum ki malo tieno wen kono ini ngom kono ini ngo dano chiero mage nego luoge dano ka Acholi dong rok ki kero dano wen kam gin mage ter cham ma dano chamo ini ni upongi kwi maraj wakatin lok me tuo lu bieno lok me hepatitis gi bieno wano ngeo kamo ake ye pege ngeo yenge tamne ya kitika miyo cham UN kono un jo menga World Food utwal gen ene ento direct link don notie neno nung direct link tie kira la chama ya dano don dur ne eno yant me COVID-19 mage tika kele ne booster ene poti kere pien ge kero kwi maraje ye no don je men tano chaka lwenye wachon ena wan po ngeo this ene lweny mage tika lweny kere komwa kumbere ka jem mukene madong tiga time nego wan mano ke nego watetek nego kwan polo tiano ker dani kam dano kwano dano po kwano lu tiano kubero gino waka go tie dano tie ke miera jem menonne pien lu tiano po don ke ngej ni ya nyim pa dano miera ini ti matek waka nyim no betie plan mano joni tikere wachon mabene po tiga time kwanyo lu diro ma wigi kwire o mier gi nek yo wak po mi ngej palo ten plan ma joni tikere en ka dong lu diro gi nek gi o wangne en lu ten non kubere go don bu no ni a dong jo mo bera mo lokpe jo mo dong wa ram mi ne gi chente gi ti kwegi ton gun maka wa yen ma teten wangi tong gi yo wak dong gang wa dong bara kare gi fu dong champo be chek climate change ma ko be tika affecting dano weng ka ko be balol mo go bieno enene di cham do chiak ma dong in ke chu por neno cham dong in ngene ke bero pere ento je chero cham ene ma do chiak ne ti ade de ne ki climate change en weather man ma do be bien ma in la pu da chero cha do fu ti jeme enone lwen ma ge tikere e komwa nywana widano kube wiye chulo nywana ko wen lu rok tiga nyer wa kirka chungi in la diro bi lo wa chani wa bi bere chalo jomati chupa ki puyo wa ko chala pior mu puyo wa chiki onyo wa ko men pe don wange ngoma tie be bena ramo geno ngar mo ma ini chere lo kwere gwoke ma tiga lo ko man no tiga recording lo puro tungu man no ti we yamo jo mage tika chulo gi mage chero direct me translating gi mo e kan mage logo gi tie ma mier dano gwa kene mada ti none jo madon ko bere gi tie to twale jo me minister me ngom gen gi logo ko balalo ne ngo gi logo ne ngo balalo ina madon go bieno enene merge nenne lok matie kirana nen Professor Lohoket ki cho jeme well bet pen ma puti factual penne ge tama tie dong gi kere archive kara bi romo mage bi wajani gien ma yang utime ko man balalo wo bien ko kwanya ngom padana tete unen miti on berutie lo te der go beru pen go cho petition ki chwalo lok enne in la tela chile me agi ga kamone kaka community tigi tuer me luo inni wana miro niang loke enene tiga time nyope tiga time duan wa ene ngar mo be cho loke ene weng tie gi chwalo chera nyim gi chwal we newspaper ge cho newspaper bere archive karwe mwa manu tie digi ma gin ma ge be presenting ICC tie no dong dan in mo kan weng do cham chana ene weng go to dong endo history peto we mu kena ma chalo mien wa boss me go wer en we ge gwa ge ngo je matite ma ge gwa ge we pe bi to ge pe ni we en fi go pe gena
piano no lokati ke dong jem mo kana lo tiano ma tie ma ku lo don ma ge nywal ge kar me kam pura nuonge ni lo tiano pien ge nywal ge kar ma pe hotie pe ge ngeyo jem kat ben ne ge ti lo nyoro umier go nen ne ge chak puonyo lo don lo gen lo tini ki history ma megwa ngo ma jam ber ka time o wai kar ma megi ge ker ge kam ge nywal ge kam konyo ma ge dano dugo kono ngo kumberi lo me ma ngom tiga bino enene ki puonj dano wak dano nge pien ka pe puonj dano po warno blame lo tiano kon ka don ka jani amier ge tim go man gi tung te ge ting atero ke atum ater ga tum luenye gi mudugo pe luenye kini ga ro biri maraja dada yinde cher lok gi man gi mege gi twe ye pe ge gunyi balalo in makube gi tie gi mudugo ne ya mente yene go be gi mudugo pe ngo ka dongu meno mi gi wacho dan ber gi tie gen no bina konyo gi ngun karuma dong wek do dog mal ku ya gen no go bet ken gi wan beno gi cha karuma kenyo wa dog bar wacho dan wa beri wona ka chen ka ge kelo juma gi mudugo me bina ka ne dan te te Acholi waker wi white teach lo tela ma wonu tie we go lok me cheno bere chena ini bi chama bi chere piela ko ento ne go kaka lung bere tam kadi chere nieno kadi ge tinyo chere man wak chunye ko pidi bere chuli rempa chuli tikumi la pa chuli bere ka ge lego magi chen mone bere ka initi kere kumi mo mor we ter we kom le kweni ken ma kero lu ba ya we ken ni chulo gena bala pale kwa kom le tiano chi in la nyore chele mir nge gin ma initi mo lubu le kweni la maraj enoni bere generation curses ke dong gin ma ana mer lo ne ken ko metwe ne angeni cha me raj ento pier bene tek ni mer wa logo jemene ene dong wan ma wa bere ene no wa gwa ka wunu ken wa ke ken dan mo ken ma ge or ge metimo jema ranya tie beri nge security ne ken ma ne tikede kape watumo wenge tie ka wana wanga chele ento lo ba bene tie dan ka ngar me ge nego dan ya ka chalo balalo mo nego dan ne u chak timo tie chuli u yik ngar mo ne ene ge pale chien go yweje chien kono ge tong wiyo dokalum wako chak tie ka en balalo ene pien ka ge tamne a chuli ka dine nego ge kono ge timo kija pe chulu kuotie gino waka chulu kuone dan ka ini chere nego ngar do beri jone beri gang tu ko ja dan riyo wen tene ngene chulu kuo be beri tie git nego dien gi wan uri ngar mo ken mo no ge nega kella chama chief justice lo ngar mo mier ge nek beno mier rom pala to ne enoni chi dan wi gi be beri tie wa konyu kija dong kija waka yesu to ling gi yire ngom chi wan mo mier tum walo tian go dong ge mentality ni kare ge bien ge yo wi kom armier ye ya am tima kija Acholi we choyo wunu ka ne do romo waker wi white pe dong waker lok ngo ma do mier ge tim ene dong do mier ge kerti atam na fo to la choyo gwako po de twal robina American mapia wo win Tampa viewers kan wo win kan agam ma ke bot Professor Kennedy amone Kawinye, my network is a little bit, yeah, okay. So, ana miro gamne manna did ma chel eneni Lok Kom Balaalo chenja gi penyo la dit lobo lingo pogamo lok me mudoro si mandong wanong miro watam ni pogamo pingo dano dichu magitikin pacho miro guchak maro chal pa Balalo magitiki mudoro gitwali kin pin wagi gwok record man pereta Lok mugo kombere bino me nywera ni kono Balalo mati legal Balalo mati gin 1 year po ye lok enoni peti Balalo mo mati legal gin wengi ti illegal pe wa ye ne jomani ni giti illegal jomani ni mir lok ma nywera
dok miru lok men wen wi dano miro wan wacho kama leng ni ngari mo pe kan Balalo mo ma tia chuli ma biro gi girene ma legal pocket Mario ana mero wajini executive order pala dit mai karcho biro kere ni ene be mio kono waininde piario meduma para chel Balalo dujumiro la dit tika lokki lumi doge Pien mo kong ero biro ni Balalo dujumiro ko ako Inge omino choy warga ni amba Balalo giti investors gobe nyae lonyi Acholi gobe nyuro Acholi kin me agi chan kenen kon kin nyaro eno ade dai ni Acholi go chago nero biru ma begi bod Balalo ade dai ni Balalo no yamba gi bini Acholi ni gi biru ka tika lego diewa ko chingano dong la chan to twali kin Balalo gi Acholi mai ni lok me nyaro dok bene lok ma nywa mamir wan po waye kidong ma gire enene lok me chelo ngom you see lok man en ni chelo ngom miro kom kon lok ma petia da tieni perom chelo ngom mo ma pemegi dok bene in perom chelo ngom pakaha kete ini tigi die mi achel in miri chel ngom ma romeni me gwo die enuni pego kan wo bene Ino miri chel ngom cho square miles apa. Chidong ngomeni no gi kwe. Miri dieni do mir po karwa ho. Gichero gi chamulum gi kwene. Gichero gi maru pi gi kwene. So lok man me chelo ngom mi miru mere lok me wir widano. Lok me nyweno widano. Lok mo ni gichigir Balalo madong gitika magu chelo ngom. Gire do mir gudo ya chuli ni miru lo hanyo. Mino lok kit manera wajini la di mago chelo ngom gi maeni ni kompeti track ba do matika age Kampala mechero ya chuli manoti gi fence tima pole de da majuri no gi chero ka chelo ngom ikenen kom wek don kan ni no moni ni romo ga mega ana chelo ko mega ana chelo ko ere ni lo anywa Chi wan miro po ye ngom mo magi chelo ngom kaka mo magi chelo miro bet pake lok mo ni kono Balalo mati legal Balalo mati illegal pake Balalo dong Balalo miro gin mo ma miro wan po ye la ditti ka lok kilumi doge komu ko kelo ni Balalo wan miro go inge olaha ne joma giti legally gina emir ko joma pego fencing ngomgi gina emir ko inar no kin me wer widano en nyire dong lok eno no la ditika lok lumi dogido lok mo me chelo ngom mo pake ngom kaka mo ma yam di chelo pake ti dong daro mir go mak chel pa Balalo magitig mudu ni wengo twali kin ping kidong ma gire aramero wajane ni dano di nen wallo kom lutela eni di dong petit bol lutela ke ken eni dong tibot wa dijuma dano dijuma giti kin charo gukere ruot kwere ili chung kwene ka chuni ti kwene Lok Kom Balaalo ni LC1 ika chuni ti kwene Lok Kom Balaalo ni Wun councillors me LC1 ni ka chuni ti kwene Lok Kom Balaalo LC2, LC3, LC5 ge councillors. When daro when mir go nyuka chungi. Members of parliament do you mir go nyuka chungi. Ruodi do you mir go nyuka chungi. Ministers do you mir go nyuka chungi. When one wange ko angagi matika loki lumi dogini. Angagi matipi kara da ngagi magipepe kaka wek don wan wange ni amone ere don ka tika lok kilumi doge ni wek wan wange
enini pere ta ti dong ana mero giro ne genyo ana poi un tu ana poi la dit sis chai ke panelist duchu ki jo duchu ma gitika ana poi tu a foi ma te professor pi tam mai ni medu amir dok luong lu megi wa Joyce gen kero bina ma gemir dok gam lo manana Daka, afu e tutwal me mina kar en mano, o ti makija wunu, wia no wil gi lok achiel mano amiero lok ne nane, era e lok ma lok kom, riamo dano ma kubi gitiga riamo gege Kampala, kabero mano gemio, mano dano settling, gi lok me bi yale ni. Gin ma pere tek ma gimier gi whiteboard dano ena yene, gulu kirgum pade kwere pege geo dano. Gima mirge look balo tena chile era ni dana po chiat ngome charo. Ento commercial lands magiti within the town, the city. Era ye ine rama charne. Kombere kire winyo omen wa o donto wajane. The businesses magiti kama pat o wengi ti gulu kombere. Ti kirgum, ti noa, ti ipade. Kabiri igoni weng dano lukama pat giti ye. Lok man me buora ni wundo ke biale pian ge min ginu o kon wun kon te ngone lok ero ni munu lok ma tata ma ya chuli wai lok me dur me mer wang dano businesses matie matika te me gulu city lu lok tika te ma duanta chama pol tika age mbale ki bod jo me bugisu kinga ma wai na chuli dek dano chuli pe dek dano ero ngome te kware wan po amero ngoma ti magiti yu kwere me commercial use era yege romo charne ngoma iriti ken ma chalo fama megi pe char ke miero renting ana ngi juma pol madama go renting ngoma megi 3 years 2 years or 1 year or you lease it for about 3 years manogi signing pe che releasing ngom gi ngar mo kene te chi manu stam weng tiene we have agreed ngaro miero bino fu chalo investors manogi tiga bino ni obiro fui fa makany pi ario onyo pi adek o chere ineno ento ngoma iken matie malubu ngoma lubu kono farm kono lubu kono cultural land customary land pe miero gi chari ngaro miero charo ngom o char me te tawne ka penyo die dok wan po wadek dano kama pol mada gen go chepo nen statistic matie gulu kunu dana ka ma paparadi magitika ka char gulu gitika char kid go mon gen mana mer meru ye ano fo Robina lok mero nonong madi matutwal pe gima juzo lok ne lok me leasing ngom ena mer ne kaki leasing mier ge kero beri church ma church ne eno ne wak pe ngar mo di ma do wa ngom wila piano indicating it was a lease for a period of years makar no romo dokchien ka dano ko be go nano pol ngom mo ken wenke la wu ma do to lorne kada wa ngom ma dano wile Kampala ko me uri pa dano me yobo permanent building gi leasing for maybe 90 years ka no romo ngom dok barka baka tidong ngom in ma wan wati kere ne o miyo beri lease ka di ma dano to ko wen lu tieno magele ne tie no lease eno ne ka na putie ti dok bana chen bango bar ka bar family mone en ka inde charo dong we pede bi no matwal ko meru nen kere dano pon kere Kampala ka berpe ko ka fu berpe gino wan di ma wa bi mer na eno tidong ngom matie kere ne o mer ke gwoke kerenen bishol bo cholo logone ngom tie pa kwer wa mayango to mati daga bila ngom tie pe wan makube wa tiene mo mer wa gwoke ki pilo tieno madi ma ge nywale ge anyim lo tieno ma ge nywale ge anyim ge bikero ge kwena na mer mo na ne no logo kenyo ti wa keru wono bede ta bana po twal ka jeme ene wenge documenting a chule go lobo ti wa bi neno der cheng bana apo. yes point it all Jimmy umi na ngi down on take viewers stamped viewers see duong twal Amir Penyu, is it okay if we go through all of them? Jimmy, if you can put them, please. Robin, can they ramu panone?
Alright, yeah, wa chako uno ka chiwa benar pian duduang derwa, you know. Yeah. Yeah. Okay. One wa chako ke malakan. Mukana team up tiga nen, pejama tiga chwa ne ki Facebook group patar palo sama petiga displaying again kain but benar ke separate kain later afterward. Robiana, wanen wa chake kain. Yeah, me achel viewers before want to tell me your caro me na program ma team give me your tamu pier tagda da ne tam me go mi ke kwan wak bene kelbu dan nyang chi comment ma me achel ki bot ole Alfred ma wajani hey kan pi agula wajani poch ma dit bot won wang for it to Okot Geoffrey Wajane, good evening to everyone. I would like to know who are these we call Balalo and where did they come from? Where were they before coming to Acholi land? Or for a total omega. John Obwana Wajane Bulu Weng Guchak Maro Atum Kiatero Ikom Chawane. Mantampa John before a tamamegi. Akibat Janane Ogwata Mawajane Amoro Wunduju da apoya wunyo tamu ducho apoya in bene apoya tutuan John bwana bene waja kanya penyo wia kwe pingo Acholi peramo chuo petition meneno ni loba Acholi umiero kipok ye obed machalo lobo ne kene Nile Republic man tampa minwa bwana nywa Cyrus wajane lutiano wa marajo kong gichak chimo wangi apa ujong kabalalo umigina ki migina eni topajo malubu kulwen ma wakar ki ye man tampanywa janane ugwara wajane gin ma pere teka ye miero balalo ubwat loba Acholi kumbedi ludira Acholi magitie katich gamente gigamo lim kibot abiero kachiel kibot umin abiero Acholi miero giribe meriemo balalo ufo tutwal janane Amano Ken Pennington mawajane we appreciate this eyes-opening vital discussion. Most people have lost trust in leadership. Alegoluba upon wunduju ufo tutwal ken. Susan Okelo Wajane, do we have legal and illegal Balalo? I think they should all leave. The whole thing is really annoying. Before Susan. Jana Nogwara Wajakanya, Tamone Lok Kom executive order, Paladir Lobodong, Petio. John Ojara Wajane Apoe Wunduju, Ilokman Mapere Tactitual. Wanan Wuno Mabe. Kawatwero mede mebedo within all colonial boundaries. Mier waneno matek kaka watwero ribe kwedgi mebedo kachiel apoyo. Mana nywa Cyrus wajane my fellow Chole, let's keep our eyes, ears sharp, minded on, and above all, documentation is paramount with immediate action. Thanks. Man Nectaria, I thank all members of Acholi. You have to be one. We have to join our hands. Before it all. John Ojara Wajane Lutua, serious problems can be best opportunity to unite, restructure, and to create from united position. Jojo Hamalo. Before it all. Jana na gwara wajane ladit lobo ena ye maomio ludugo bat balalo. For etame.
Nectaria wajane will let Balalo leave our land immediately. Ulao Paul wajane wun ludiro ma utiene ba kong bene ba okel bulu I platform ma pat wek bene gun yang ni gangi gwoko kachiel mano bene gi winyo lok ki botu kom lok ano ufoyo dan mero teme me kelo bulu I lok ma pia tek man araba wajane thank you professor for candid message 1 legal stroke legitimate Balalo will bring me 7 others all must leave customary land federal system would have saved Uganda from the current regional mess. Ufoy Araba. Baldwin Okech, wajane apoy wunduju. Please note this is so-called Balalo are Tutsis, very dangerous people. Ufoy, Nyangich. Yeah, chill man. Okay, the last one just in time. Obina Richard Wajane, as we actually let's stand and recognize ourselves. Let's start with identifying and weeding out bad elements among us. This fight is for Acholi, let's face it, rather involving other tribes like Lango. Atamane comment me agire eno apo tuton. Yeah, mukana team petiga nyota jumate comment ki Facebook group patar palu anan team and tie kacho kana more one wing jopajo what is going on in Kitgum more about military NRM movement in Kitgum district ma tira la pen Christine la nyer bana tiga wa kana more lulok duchu look any pore apo yubunai team tia wa kain ma tia wani nga huh I think it's part of Ngalma Matila Quite TV. yeah near kira cha get Facebook ana kwa and team TIM no and team no ano kara bala do nyi jal ina team akya wa Kenya jal in la tiena chole ki come da bana tie ke ngech machot ilo me kwaro man poyo wiai kima no waboko kwene ododo Nixon Morris oyote wane amero un when amor un when tutual Nixon te wane luentie ujowa ento mero ribe ribuching kachiel wa ai kwan leba chelo kwan ga pardon ono te makeja wan chinen mekpa Martin Ouma ti wane apo tar polo TV la kwa TV ke moro won weng duchu pero pa chole ke annually ma Uganda ye president pero pa Balalo nyo Riamo Balalo ma illegal lo actually tie ke check pa rodi anyway ki ochoro ning position ko as one sit ring ni Paris chief eno mero gene giram yo Balalo kera ente wal kera kaen chi ochoro mere ke dong pa na ochero wai lo pa M23 mero manan ke walo ke wa ko chane ke ochan Genesis te wane amor un wen lo na per tek lo pa ngom actually tie ma tek ma wen tie ingom wa mana ngom pa kerna ka cha kwan magen Robin kwan chiel mane mo o na chi wa ga dioktal bodata chiel mon tujan podak pe waram kal nina. Okay, man akibaro ringa Franco Mark mawajani. We actually from South Sudan are waiting them with bullets because northern Uganda is going to occupy by them. Then it's too easy for them to reach us in Pajok, etc. King Admon Beno Bina Richard
I think there's another one. Oringa Franco Mark Wajane. Much greetings to everyone there. Before it's 12. Bina Richard Wajane Long did away with Balalo in a rudimentary way. Let's stand together, including local people, political, religious, cultural leaders. Let's talk one language and chase this Balalo without second thoughts. Atamne en begi mabe tuol ko bine donya ode pedara ne kwara inde ker bedi teach. Yeah. No And no brother. kilo ya gira me comment material no. Data what do about it? And Mira, I give you for your panelists wing and K viewers wing. Donc, we know what give look legacy. Don't anamiro me a car at the end, Amiro Beruki, a moment of remembrance. My ene don't Berichalu lega wa. Pien Nindu a parchel, midu a parchel, obey near my po from Dana Green, Quagger Ring, Ilwain, Mortimer Willow. You know, such a bit obey remembrance Sundays. Kede dong wakaro ni yun ni, sinong anamiro ni, wabit kini po, ikum tuale, Lutino Chuli. Routine actually ili bechiel mag Dr. Get very mad. Joyce take a new girl money, Mara. no, let's finish up now. Okay. Yeah. No. I think I want to mera teach you a look at doctor way remembrance day. Oh. Yeah. Yes, routine actually amaromo eli bero gulwenye Second World War. Enuni joma dok budu bichien doki gudonye mugi I King African's rivals ma unno poni ruot Peter Lumor eno bergene dak la funy memony I ginger. Kidong a King Jomo be King African's rifle officer Pierino Koye and yo yilo bandera me independence me Uganda ni. Donc wapo beno rutiana chuli magu mu luenyo magu tele wi Tanzania me telo Maria ma meanwhile pelbe di yot dori ikin gi rutiana marom mi dek ma no gi mi gi don kemele gen gi buta o pi rutiana pol magu ti yo en le gu luenyo eni ko maranyi ma beno no tie kedi won rutiana chuli pol ma no gi tie ga ti chale ga mente bene guto chidong mirwa luot kang wa po pigi amira nung pam lega man me remembrance they shall not grow old as we are left to grow old age shall not weary them no years content at the going down of the sun and in the morning we will remember them suda lega kang wa liyo kang pi chab dakya rio me luot kai romo tama kum dana mo ma eringe man Quagurwing, Wapo Pig, the carrier.
ya po ma tek total dong wagi ko ba dong command Jimmy dong in the 12-hour program dong Betul. Now, one more to work. Kenya ngeo lok me ko tino ber tika enne. Cha mo kene kita ini wini kene wako Kenya. Kejo tie John Dan timo pongo ka engi kejo. Kene cha mo kene kono mo kene winyo bero duano ero masiaro malo. Yen lok ka cha ke lok duana mol cha wen daga nywa ke bon na winyo. Sita ma jeni chungi pete chwe toal. But in kita winyo kere ne wa kero ne teach cho ngo ma chone ma ket wa video de ma kamake ka gwa na pe chwal bor juma rom gwa ne kenana wenya offer men kere kete chwal bor wala ko tv ni tar pulo rom gwa ne nyu rom share me share wa ko pe lok eno mer dan ma nge ngo ma tiga teme do ben mer record digi ma ja wo wi penyo ki dog jomo kana bene ma kedwa o mer ma ti ngere ke mo charo ngom kono bor ngaage digi ma wo penyo dogi kere ngo ma ne cho eno ne pien kapa watimo kere ane lwen ene put be mete ma po mer o kamarach ento kari ol to waram containing ichawane ol to pore timbe like ngomo watimo ka ene chere cho comment ma mege ke bane ka put be subscribing timbe nene subscribing o ka ti Facebook ono kaman ka wai star kon ngane ka dio nyuti ngome atima chitim ngome ram timo na wa ol to otiel ko ma ko mera nyempien tie pa in wo kenyo well one mere ye ka ene bane chota ma megi wa wange ngoma ti ujowa mote kene komo ama wano mar mater an ke bede bero kichel ya yom to ka pino kuma ene panelist for chicken petit mater mo bere timone mo puruti mere kere o mere ne ke telo kara ke chwal dwano for chicken waje jakamalo wono o maka wona chi andek manyen bye Bella